Day tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, siputan nyo man na dati umay ag-deliver intong madamdama. At yakay ti umay da i-deliver dalya anak ko. Ulis, nanang. Ila akong manayin. Awan nang. Adapay pa di mo nalako anak ko. Tapno at dati mainayon, anang. Tidaduma, ilakok iti online. Adda ngamin dagiti customer ko iti online. Agraman daduma akalugaran tayo. Kay kayat dati gumatang iti online. Sa bagay magkiidiya, saan nga amin makaumay dito'y balay? Naalala yun, nanang. Sige, panawan kayo pa. Taituloy ko ti aramide. Nay, Mari Jenny, sikamot ti lumabas. Sa dino ti papanam. Mapan ko man i-deliver ti suman nga order ni Auntie Piling? Ay kauna, Mare. Isupay. Ulas samot ti linaon dagitasa ako, Mare. Ay, wan, Mare. Nagorderak man hindi tila ko. Talaga a bestseller mo ti ulis Mare. Wan mo't Mare. Isuti kayat ngamin dagiti customer ko. Umayak tumama agpili, Mare. Ay, kauna, Mare. Umay ka laang, tapno makitam iti personal. Un, Mare, dumagasak to inton madamdama. Nanang, awan ka ti aramidin nyo? Nalpas mo't ti lutok anak ko. Apay ka day. Tulungan takman nang. Picturin nyo dagiti lako, iti kasta, at dati maipus ko iti Facebook. Saan siya pa'y mo't nagpili ti kumarim ani Jenny? Tinangag ko nga'y bagana dumagas ka now. Amang ano inton madamdama pa'y laang nga umay dayjay, nanang. Rugyan talatan ati mang picture, tapno isupay ti malpasta. May lakom nga tadagitaw anak ko. Uy, nanang, di kay madanagan. Saglala ka laang ti panangilako kadagitoy. Tapno pasok iti budget dagiti suki. Ken adamot basit ti sukat ti bannog ko, Sige. Rugyan ta nga rudan tapno adda malpas. Ay nang, isurat taman pa iti daduma. Tama picturean tapno tuloy-tuloy, nanang. Natsamba ang mananti mayat awag-wag Mare. Nagmamayat ti ulas ana alam. Unyarod, Mare. Awan makunak, tanasingpet, ken saan nga ulbod ti supplier ko. Kompleto mo tila ko, Mare. Kaalam mo, gayang tagla ko iti ukay-ukay. Kurang ngamin ti puunan, Mare. Isu nga ulis pa'y laeng mo't, Sa bagay, masapol nga gurnong kapay. Ay, dahito tigatangak, Mare. Talo nga ulas. Manong ay tibayad na, Mare. Ay, ka 300, Mare. Sa nga gasot ti maysa. Adto'y tibayad ko, Mare. Agyaman Mare. Ala, talaga supportive ka, Mars. Tunggal adda ti lakok. May saka kadagiti number 1 na customer ko. Siyempre, Mare. Tapno masukatan mo't lang ti daan nga ulis me. Ano samlaan nga yupor, sa mulabaan. Tapno maikat ti rugit na. Awan nga minti oras ko amang laba. Ay, uwan, Mare. Di ka madanagan. Nadiskartiak mo't ako, Mare. Narigat ti narire. No kurang ti budget, Mare. Una yan to'y suman na lako day ta, Jenny. Ay, apay ka day bakit? Kasla na bang lasmat? Ramanam. Ay, nawaw. Kunaklakit de, nukinan mo day taasuman. Saan tanalipatakit nga rod. Talaga mabanglas day ta, bakit? Katnoy di pa'y kalman ngayon deliver ni Jenny day ta. Istak sama tila ako day ta, babae. Unay kan, bakit? Nukinan mo kumaday tayo di kalman, di mayat kuma. Amo mati panawon nita.
No daduma nalamen. No daduma napudot. Nalakama bangles di kanan. Ay, sana mabalinti kasta kanya. Ha! Kasaritak day ta Jenny! Ta isubli na ti kwarta. Ay nawaw. Ay di ka agar-aramid bakat. Kalutluto lang day ta di na deliver. Basol mo tadi mo mat ngamin kinan adagaws. Inuray mo pa'y laang mat ang mabanglas. Sa kagreklamo akasta. Nabangles ti suman ngayon lakom kanyak, Jenny. Ha! Natabnay pa'y. Ay nawaw, kalutluto laang dayjay idi-deliver ko kada kayo idikalman antipiling. Nabangles nga rod, iso arumbang lang nga isublim ti kagudwa timbayad ko. Ay, saan ko nga itad ti refund yo? Ngamin, sigurado akalutluto laang dayjay anti. Imposible mat ano mabangles sa dagos. Uno, amangan mat ngamin no diyo kinan adagos. Talaga di mo isubli ti kwarta. Ay, saan na talaga, ante? Sakbay nga in-deliver ko dayjay, rinamanakpay. Iso ama siguradok amayat dayjay, in-deliver ko kada kayo. Nukas tagarod. Last day jayan nga order ko ken ka. Di mo namnamaan nga agorderak pay. Ha! Rupat kwarta ka. Tila ang ganansyam ti pampanunutam. Anya? Adamot gayam ules ala ko ni Dalia. Nan kita amat. Nakita ti post na iti Facebook lakay. Ay naman! Kahit ko launay da ito adisenyo. No kayat mau, di gatangam. Kita. Naibagay ti kulay na iti kurtina iti silid lakay. San manungay day tabakat. 100 each. Puna na mo titipos na. Hindi mayat. Nalakalaang gayam. Oh, gatangak nga rodet. Ay, sika Gatangak lagan. In message ko ni Dalia. Tapno mai-reserve na. Ang mga no maununaan nakti sa bali. Sapay talaga kurso na dakti disenyo na. Nanang, i-reserve mo man day ta kulay pink nga ules? Asino tinagurdar? Ni Auntie Piling nanang. Dagasin nanto kano dito'y balay inton mapandita sentro. Italaang sa matagim matang nipilingken ka anak kaw. Wanyag paiso niya nanang. Isutay kachat ko itay. Impalawag ko amin ken kwa na ti maipapan iti ules alakok. Tapno maliklikan ati riri. Ay, wala tapno amona. Amangan no brand niyaw ti ekspektaren na. Inkargak mo't kit di iti post ko Anaga po iti ukay-ukay nanang. Ay, wang gayam. Nag-text ni Antim Saling itay. Umayto ka no maagpilay kadagiti lakaw. Ay kat ibagayo ato may lata nanang. Ado pa'y ati nagbati. Adat sama parikot mo anak kaw. Adapay gayam to in pa-reserve ni Auntie Piling nanang. Dua alawas ang tinapalabas. Sipod in pa-reserve na. Ngam di namot malagip nga alaan. Kano nakita ka nagpasintro idi na minsan? Kung naklaki din no innala na matanti order na. Saan pa'y anabayadan day ta? Talaga saan nanang? Bayadan ng tukano ano umay na alaan. Awagam sa ludsudam no gatangan na pailaang. Aglodak inton madamdama nanang. Narigat mo't ano di na alaan. No di na kumain pa-reserve di amangan no nailakok pa iti sa bali. Ala, ianus mo anak ko, bareng alaan na. Unyarod nanang. Sumangpot man ang tibaro nga order ko. 100 lang ang tibayad ti order nan. Ngam, isupay kumamot ngay bayad ko iti order ko manan. Agbalin kanton nga istrikto inton sumaruno anak ko. Narigat mat no ipa-reserve dati lakom iti mano alawas. Maturog mat ati puunam no kastalaan. Hello! Ay, Auntie Piling, kumusta? Anyang iti plano mo itiin pa-reserve mo nga ulas? Aywan! Ay, awan mo tanti oras ko amapan mga laditayan nyo. Ay, nagpasentro kayo kanumot edi na minsan, Auntie. Wan, ngam nalipat akmat tanti di magas ditayan nyo. Ay, nawaw.
Umay mo kumaalaanan, auntie. Mano alawas ang tinapalabas, sipod in pa-reserve yun na itoy. Ay, nawaw! Agadat ka mat! Maguray ka, taybaon ko nila kay ko. Di ka na makaururay matan. Asino dayjay? Ni Dalia itay pa'y nga awag. Ha? Kulit-kulitin na para iti 100 pesos laang. Ay, nawaw! Ay, kasla itarayak mat. Dayta ka dayjay order mo nga ulas, bakit? Wala kay. Kunamlan pranyo matila ko na. Ay, masuro na ka talaga. Ay, nawaw. Idi pa'y napalabas a bulan nga impareserve mo dayjay, bakit? Wan, di na lang maawatan mati ko na andalipatak adim magas. Saan matpiman ang mabalain nga ipareserve mo iti manong aldaw, bakit? Alala, mapan mo man kit di alaan inton madamdama. Tapno awanan ti adupay asauna. Umay kuman alaan ti order ni Antempeleng, Dalia. Ay, agyaman ako unay ti may kayo, uncle. At to'y tibayad na. Sa nga gasaut, saan ka day? Uwan, uncle. Ibagayon to kina antipiling, taiyupor ng tupay ti ules, sakbay alaban na. Naggapo ngamin day ta iti ukay-ukay, uncle. Insat kumatkit, dikin ko ana ulitok manan nga ibaga kada kayo. Wen, ibagak to kan kwa na. Pasensya ka no nabayagan. Uwin nga rod, uncle. Nalipatak mo't ngamin nga, dapay gayam ti in pa-reserve na antipiling. Uray iso, di namot malagip, ti may dimagas dito'y balay. Agpakada nga roday. Agyaman ak iti anos mo kan antem. No naduma siguraw. Ang mga no nagpost dan iti Facebook. Dandani nga rod, uncle. Naimbaglaangan, ti may kayo. Ay, nawaw! Daytoy ti ulas ala ko ni Dalia. Daytoy ti sangagasot. Mayat-mayat, bakit? Nalawa pa'y. Nakarugrugit. Sabali pa'y ti agot na. Gagangay na Tanagga po iti ukay-ukay. Tikuna ni Dalia kat iupar mo. Sakbay nga ilabam. Tapno maikat ti rugit na. Isoblim dagita nga ulas. Ay, nawaw! Apay nga isublek. Kita kat mayat titela na. Nalawa pa ay. Jaklaim pagaro, bakas tati maawat ko. Alala, isublim dayta. Tay subli na mati kwarta. 100 pesos lang mati binayadam para iti may sanga ulis. Sulit daytan, bakit? Noan niya tinbagak, iso ti aramidam na awatam. Ay, nawaw! Mayat to tilangan na daytan no mailaba kunak nga raod. Di ka rumaniklamaw, no sanga gasot lang ti budget mo, bakit? No gatangam dayta iti maul, saan lang asa nga gasot ti balor na? Umabot iti ribaw. Ay, nawaw! Apay matakas to'y tiinted mo kanyak Dalia. Nagrugit kan sabali pa'y ti angot na. Ay, auntie, normal laang dayta. Tanagapukot nga rod iti ukay-ukay. Basit laang mo tirugit na. Maikat dayta no mayupor, auntie. Naipalawag kumuta na saya at dayta kada kayo, idi nagchat kayo, auntie. Kompleto matlaang ti caption iti post ko ang nagkomentan nyo, auntie. Ay! Saan na mabalin? Isublim tin bayad ko ken Dalia. Diya kaya ti kastoy? Anya? Isublim no di mo kayat nga i-post ka iti Facebook. Ay, sige, auntie. Tapno awanan ti Riri. Isublik langan kada kayo. Kasta agbalin kayo mo't a responsable as seller. Alakay, ayat ti ula sa ginatang ko iti dayjay Adalia. Irwar mo, tay sublikon. Ay, nawaw! Di mo makita jay adda iti sampayan, bakit? Ay nawaw, iso dayjay? Wen! Inyo par kaw, sakbay nga ingalgal kaw. Kita mayat manan tilangana. Kaslabran niyo. Ngagpaiso.
Kung nagtumat ngamin kan ka, intun sumarunaw, iremedyo, numabalin ang may remedyo. Saan kat aday ta agreklamo ka dagaws? Kat manulang matiman timbayan mo kan kuana. Nukurang ti budget, rumbang laang anayunam iti diskarte, bakit? Asino ti ururay ang dalyanak kaw? Ni Auntie Piling, nanang. Kunana nga isubli na ti ulo sa ginatang na kanya. Ay nawaw, apay nga isubli na nga eh. Ngawin ata narugit ka no. Ay nawaw, kataptapok laang siguro ah. Maikat to no ilabana. Ipatangken na nanang. Isublik laangan ati kwartana tapno awanan ti adu asao. Sa bagay ah, nasaysayat no isublim laangan. Stress laang ti maalam iti kasta a klasin ti customer. Ay, day tangarod kat nanang. Yak kaya ti may stress gapo iti sangagasot laang. No umay day ta apileng. Ibagam ta gumatang laangan ijay mall. Sana para kinkwa na tilakom tanagadumay ta reklamo na. Ayan nga iti ulis nga isubli yung Auntie Piling. Saan gaya man? Saan kon nga isubli? Ay nawaw, ti kunayo kanya kat saan nyo akayat day nga ulas, iso nga isubliyo. Keda po na. Mayatan tilanga na ta inyo perken inggel-gel ni uncle mo. Anya? Magano na pa itikas di alakom. Gumatang ako mamanan. Ay, kwa auntie, awanan, naibusan ti ulos alako. Anya nga dyan makikita? Ay, naka-reserve na kita. Nabayadan pa yun, auntie. Naka-reserve? Bueno, saan mo lang akayat ngayla ko kanyak? Ay, kwa, auntie. Makitam data. Agrason ka pailaan. Di mo kit di idiretso, no? Di mo kayat ngayla ko kanyak. Mayat mo't laeng itim mo laeng ti gumatangan nyo. Tapno sigurado abran nyo, anti. Narigat mo't no ipilit nyo ti gumatang itilakok. Tinton kuan, agriri kay tumanan. Nasabat ko ni Auntie Piling di tadalan itay amari Delia. Madi matimod na. Talaga amadi amare. Tadyak inlakwan iti ulos alako. Ay nawaw, apay matmare. Sayang ti sales mo kuma. Ay, di uray awanan. No isumot lang ti customer ko. Di ka maawatan mare. Ada ka din napasamak adyak amaw. Ay na, kastoy ngamin mare. Addaim mo na ang ginatang na kanya. Kumpleto mo ti in-post ko iti Facebook. Inulit kong tupay kan kuana. Imbagak ang naggapo iti ukay-ukay ti ules. Iso ang masapol ayupor na. Hindi kwan, imawag kanyak. Nagadungay bagbagana. Isublik ka no ti kwartana. Tadi na ka no magustuhan ti order na kanya. Ay una yan. Ay na po, marurudak nga eh. Di mo't makauawat. Naibagak pa yun, agumatang laangan iti mall. Gusto lang day tangay naramid mo. Barang agbain. Nadaduma. Feeling at talaga day tang antipiling. Kundi arte ng pang-ukay ti budget na. Naku nampay, mare. Noan niya ti level ti budget na. Iso kumamat at ti level ti kinaarte na. Saan kita day tasagsa sa ngagasot ti budget na. Ngam high level ti kinaarte na. Uno saan, itimol na ta kuman agim matang. Tapno awan ti adu sa una. Ay, nututuusan, mare. Mayat mo, tay naala na kanyak. Talaga laeng nasobraan ti kinaarte na mo. Adamat laeng issue na iti suman alakok. Inuray na anabangles sa umay agparifan. Anya? Kat, anya nga iti naramit mo, mare? Jack inted ah. Uray manulaeng kumamat ti mapaglakwan. Basta saan tay kumaamay batog iti customer nga addatang tangsit na. Makapasurunday tadalya. Di nakit din kayat alakwan. Anya ko matigat hangam aya. Ulos kumamanen. Ay nawaw. Kalpasan tikas di panagsasaum kan kuana. Naturod ka pa lang agumatang itilako na. Wen ata nalakakat nga rod tilako na lakay. Sanga gasot ti maysa. No ijay market ti paggatangak. Mapana 350 ti kasjay. No iti mall, ribo mo na.
Di mon pilitin no di nakakayat alakwan. Mabutang siguro ang mga noriribo ka manan. Manulang ti budget mo, ang nakaararte ka. Ano sam nga yules, day tasang gasot mo, bakit? Ay, nawaw! Ay, nawaw! No amom nga isulaang ti umanayan ti budget mo, di ka ag-arte-arte. Nayunam kit di iti diskarte, tapno di kanto agbabawi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitak tay in post mo iti Facebook itay, Mari Jenny. Anya, post, Mare? Madumot din na i-post ko? Titato nila kay mo. Ay, dayjay ka, day. Naimbag ka pa'y, Mari. Anya na imbagmot nga ibagbagam dita, Mare. Wen taimpatato nila kay mo ti rupa kenagan mo iti barukong na. Si kakit dimot, Mare. Para dayjay la. Nila kay kung hatamay. Kaano mat nga ta nga ipatato na tinagan ken ti rupa. Ay, kakita Amare. Di mo pilitin nila kayo, Mau. No di na kaya agpatato. Basta, Mare. Kasaritak nila kay ko. Umapalaklaunay ken ka, Mare. Ay, nawaw. Tatulang dayjay, Mare. Si kakit di, mate. Saan atato ti pangibasaram iti panagayat ti maysa a tao, Mare. Lakay. Apay aya bakit? Itry pa'y ngagpapapansin ka rit Ngam di mo mat iba ganoan niya. Kaya't kumatikas to'y lakay. Anya rin aya? Umasidag ka nga min ata kitaam no anya. Day chay. Day tato ni pari Edward iti barukong na. Wen. Kaya't kumat nga ipatatom iti rupam tinagan ko. Ken iti pingping mo lakay. Naidumduma mat Ay nahunay kan bakit? No saan ang mabalin iti pingping mo? Iti barukong wano iti lupumlatan. Kumkumpurmi mat ipapaaramin mo bakit? Apay adi mo kayat Ibain nak ka din? Sana kasta bakit? Amumat nga stricto day ti pagtrabahoak. Sana mabalin ti tato ijay. Ti bagam kit day, ibain na kon. Naimbag pa'y ni Mari Jenny. Impatato nila kay na. Para tato lang, pagapaan tamanan. Ay nawaw, madamamat gayam ti panagkapim bakit? Apay adi nakintimplaan. No kayat mo ti kape, agtimpla ka mat iti kapem. Naglalaingam ngay no itimplaan ka pa'y laang. Adamat nga rod imam. Nasakit ka di tinakam mo kanyak, bakit? Asino ti saan nga agsakit tinakam na no kastalaang. Simple laang matikid-kidawag kan ka ngam di mo pa'y maitadmat. Mamin, ano ka di nga ibagakan ka, abawal ti tato iti pagtrabahwak. No may katak iti trabaho, gapo iti day tato, awaran na. Pangalan tayo nga iti kwarta agastusan tayo, halaman. Ay, makapaawang ganas mo ti kasta. Di na ka man langan. Nay, sa di nung iti papanambakay. Awanan bibiyang mo. Anya ko maitakan ka ngay. Agkape ka pa'y Mari Sharon. Agyaman aklaunay, Mare. Madlaw maditimod mo, Mare. Apay, ada ka di parikot mo? Kasanumat nga, men. Nagrigat akasarsarita nila kay ko. Para tatulaang mat di na pa'y kayat. Amangan ka no maikat iti trabaho na. Ay,
Un ang agpaiso, maray. Bawal samot ti tataw iti pagtrabahuan nila kay mo. Imbagak met nga oray itilupo wano barukong na. Tapno saan ang makita. Ngam talaga di na kayat mare. Maawatam ko man nila kay mo, mare. No talaga abawal mo't piman ti tataw iti trabaho na. Narigat no day tapay mo't tato, ti pakaikikatan na. Da kayon tumot laeng ti agsagaba, no mapasamak ti kasta, mare. Kunak man no agpasentro mo laeng ni Dominic ita, Sharon anak ko. Agpasentro mat nanang, apay ka di. Mulagayam. Apay, saan kayo mo nagkuyog? Makamumatan Kagurgurak launay day dya Dominic nanang. Ay nawaw. At nakaditi di yung nagkinaawatan iti asawa manak ko. Marurudak launay kan kwa na nanang. Iti anya agapaw. Kasanumat ngamin. Simple lang matikid-kidawag kan kwa na. Ngam di na pa'y maitadmat. Apay, anya day jay aya anak ko. Basta. Sigurado adinak matlang maawatan nanang. Anya? Ay, talaga ang makapasurun ti ugal yan day dya at Dominic nanang. Di mat nagkuyog jay dua bakay. Wen ata gumura ti anak tay ti asawa na. Ay nawaw. Apay ka numanay. Ay, day tati tsaka mo. Di na mo imbaga no, anya ti makagapaw. Ang madlaw ka. Kasta unay ti pungtot na iti asawa na. Ay nawaw. Ang mga no simple aba naglaang manan kat padaklan ti anak ta. Ay lakay, padaanan man kit di ti manugang ta. Sigurado adito iti pagnaan na. Nasaysaya at no iso ti pagsaludsudan ta. Ngamen, kumplito ti detalye na. Sa bagay no maminsan ba't ngamin ni anak ta kurang ti istorya na. Naku nampay, lakay. Ni Dominic ta lumabas bakay. Huwag ngagpaysaw. Panawan ka pa'y. Tagsarita kami iti manugang talakay. Mabit man laeng, Dominic anak ko. Apay ka din anang. Anya ka diti saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Sharon. Di kayo mo nagkuyog ang nagpasintraw. Tato nanang. Tato ti makagapo no apay ngagsaksakit tinagam ti anak yu kanya. Ay nawaw. Apay ti tataw anak ko. Kaya't nang ipatatok ti rupa kanagan na iti pingping kaw. Anya? Nakita na ngamin ngayon patato ni pare Edward ti rupa kanagan ni Mary Jenny iti barukong na. Ket tumapal siguro manan ati asawak nanang. Impalawag ko asa na mabalin ta sa anak kayat ti busme. Kastakit din ti guro na kanyak nanang. Ay una yun dayjay a tao. Nagsimplian mo gayam ti saan nyo ang nagkinaawatan. Kaslaangin aklangan alabas-labasan na ijibalay. Bayam anak ko. Bagbaga akto dayjay a Sharon. Sana nasaya ati kastang ugalien na dayjay a tao. Agyaman ako na nanang. O sige, agpatuloy ak narudan tapno sana ka maladaw itilakad ko. Anya ka daw ti nagapaan da may tabakay. Tato, ti makagapaw lakay. Apay ti tataw. Saan kanu akayat ni Dominic nga ipatato? Tinagan ken rupa ti anak ta, itipingping na. Ta, maiparit kanu nga road. Sana mabalen ti tato iti pagtrabahuan na. Day talaga yan. Kunaklakit din noon niya. Simple laeng nga road lakay. Bagbagam si anak tabakay. Nakababay launa iti kasta nga aramitin na. Baratatulaan. Ay, talaga ang makangag kanyak dayjay a Sharon. Saan nga umno a rason day ta? Tapno apaan na ti asawa na. Anya ti bagam nanang. Agtugaw ka. Tanapatag ti pagsaritaan ta anak ko. Ay nawaw. May papanitian niya day ta nanang. Panagkunam ka day, nasaya at ti kasta nga aramidam. Para tatulaang mapan mo ka apaan ti asawa mo. Nagpulong kada kayo day dya Dominic. Sana nagpulong.
Siya, tinagsaludsod kan ko, ana. Kaslakas tamat langan ah. Ay, pangaasim man anak ko, ah. Di mo ipilit, ti kayat mo. Saan mabalay na kanayo na sika, ti matungtungpal. Agad jas kamot, ah, no kasapulan. Nang runa pa'y no pagsayaatan mo ti pamilyayaw. Agsagana day Jay at Dominic. Pangaasim, anak ko, ah. Baliwam ti kasta nga ugalim. Nakababain ka dagiti katugangam, numaamuanda ti kasta nga aramidam. Di nak ngamin maawatan nanang. Agdwa-dwa akon iti asawak. Tadi namat kayat nga ipatato tinagan ken rupak. Amangan kunak madamatan sa bali a babae iti biyag na. Iso adi na kayat. Amok ni Dominic. Di na maramid ti kastakin ka, anak ko. Ay nananang. Di yo ammo no anya ti aramiden na no kasta nga da iti trabaho na. Anyat ammo tayo ngay. Amangan no babae matun ti makagapo. Iso anagagat nga trabaho. Awanan ka iti baen, Dominic. Ay nawaw, anya man ang tibasol ko, bakit? Nagpulong ka pa'y laang mat ka ni nanang. Sinong batak lang ti saludsod ni nanang, sa anak ang nagpulong? Imbagam kumakan kwa na nga dan sa bali a babae iti biyag mo ah. Ay nawaw, babae matasasawang, bakit? Amok ah. Iso adi mo kayat nga ipatato tinagan ken rupak iti pingping mo. Taada sa bali a babae iti biyag mo. Di ka makaawa-awat mat. Irason mo pa'y laang mat ti trabaho. No di ka mamatay, sika ti mapaniti pagtrab-trabahwak, tas sika ti makisarita iti manager may. Amok, dahi ta nga style mo. Di mo urayan na mapunuanakin ka. Makitam dahi ta? Makaungat ka pa yan kanyak. Amok ah! Amok latan! Ada sa bali a babae iti biyag mo iso akastakan. Idi damo, tato. Ita, pagsuspitsa nakmutan nga adda babae. No kastamot lang. Nasaysaya at no gawid ak pailangin ti balay. Amangan no nyapay ti maramit kukin ka. Sa dinaw, di papanam, Dominic, anak ka, agawid ak pailangin tayang dananang kentatang ko. Diyak maawatan ti ugali ti anak kiyo, tatang. Uray simple abanag lang kat padakkelin namutan. Siyak langan ti lumiklay, tamangan no anyapay ti maaramit kukin kwa na. Ay, aging gagayamit kat saan kayo pa'y nga okay. No idi, kat tatulang ti pag-apaan mi. Ita, agraman babae, mairaman na. Uri awan matdakas nga aramid at tatang. Sa bagay, nasaysaya at matlaang no agawit ka pa'y. Tapno makaamiris mat dahi ta asyaron. Si kalaangan ti lumiklik iti gulaw. Uwan tatang. Kano nga'y, nagsubli ka di tabalayaw. Yak pa'y sigurado, tatang. Depende, no, ang baaw ti ungat ni bakit ka. Saan mo't ngamin apaabak dahi dyan? Ure, kamali na. Ipilit na nga iso ti hustaw. Ay, gagagay siguro ti babae. Datayo latan, alalaki ti agad just. Anyangay nga raw. Kapilitan na, tatang. Tanong sa anak nga agad just, ay, awan gulong ti pagturungan na. Makitam dayta, Sharon, anak ko. Pinanawan na kati asawam, gapo iti kasta nga ugalim. Ay nawaw, sa anak nga piktado nanang. Di uray pumanaw, awan tinasakit a bakrang ko. Na, imbis amapan musukunan ijay balayda, jay asawam. Ay nananang, isuti pimanaw. Mapan ko pa'y laang sukunan. Makaamumatan ang agawid. Kasanaw, no saanan nga agawid. Di saan lang. Kas na ko nakita yun. Awan na sakit a bakrang ko nanang. Ay, nawaw! Mare, nakita ka limabas nila kay mo idi na minsan nga daw Sa dino nga'y tinapanan na. Nagawid ija lugar da mare. Ay, umayak pa'y man agpaangin dito'y balayo mare. Anya? Ang sa anak nga piktado mare. Ti uray pa'y man makiasawa iti sa bali. Ala, saan ka man ngagkasta-kasta mare? Kasanaw no aramido na talaga ni pare ti bagbagam. Kasanaw no isukat na kay ti sa balay ay awanon mare. Ay, no aramidan na ti kasta. Ay, kasaluak pa yan mare. Makita mo dayta, mare. Agro nga ag kamula ang gayam. Ay, numami
minsan nga main, ibaba ti pride, maray. Ay tatatulaan, aday ta tinangrugyan, ti diyo nagkinaawatan. Ay apo, nalakalaang mo, day ta masulbar, maray. Day ta ano, diyo pinadakkel, maray. Hagawid ak nga runan, mare. Ay, kunak man no agpaangin ka pa dito'y balay, maray. Mapan ko sukunan nila kay ko, mare. Diyak kaya ti may sukat, mare. Ay, nawaway. Unay kan maray. Nakalaslas-tug ka nga agsasaw. Mabuting ka mo gayam may sukat. Sa dino ka daw ti papananti anak talakay. Itiayan ti asawa na, bakit? Ay, no kasta. Nagbaliw mo laang gayam ti kapanunutan na. Ay, yak mo Luan niya timbag at ti kumari na kenkwana itay. Agdardaras mo't apimanaw. Ha? Kung nagtumay, agin tuturod day tang agsasaaw. Ang mabutang laang gayam ang maisukat. Siyempre, nangataw ti pride na iday. Kasjay kamutla ang idi ka as asawa tabakat. Ay, nawaw. Aw, na. Nagbalbaliwak mo ten, lakay. Sanan akas laiday. Anya tararamidam ni ti balay, bakit? Imayak daw may kasukunan lakay. Manual daw lang adi ka nakita nga mailiwakon ka. Sigurado ka kaday? Wan, natal na launay ti balay idi awan ka. Di na kon kagura. Saanan lakay? Maawata ko no apay adi mo kayat tiag patato. Di ka madanagan. Di ka napaan. Agawal ta ko man lakay. Agyaman aklaunay, ano kasta bakit? Pasensyakan at talaga lakay. Basol ko. Yala, tinapatag ita kat nakaamiris kan bakit? Rogyam nga rudan ti agim paki ata agawid tan. Sige, sumber ka pa ya. Tatulungan na aging pake. Ay, nawaw! Kas may sa nga asawa, saan anasaya at nga ipilit tayo ti kayat tayo. At dalata kumamat ti makuna apan nakaawat. Katno addaman ti saan anak kinaawatan, pagsaritaan anasayaat, tapno saanan at humakkalpay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibus mo't gaya man ti bagas, seni bakit? Ay nawaw, sa payawanan may gatang. Ti impaw ityanak langay. Ay nawaw, naibusan day jay Idi pa'y napalabas a bulan. Nangigastusam, di mo pa'y mo't imbagbaga na ibus gaya man. Isu pa'y mo't ninamnamaag amay gatang iti bagas. Nalipatam ka din ti karnit baka ken baboy asindam idi napalabas a bulan. Kasalungarunan na ita. Dahito ilang ang tinapatay. Awanin may saang inton malam. Naimbag ko maano agpautang da di tatersila. Sigurado adidatan pautangan ta atidugan ti listaan ta. Siya kung ti makamong agpanunot iti pamuspusan lakay. Mangted ka man iti sako lakay. Pangusaram iti sako ay Ay nawaw, agsaludsod ka pay laag.
Ag diskarte ak iti may saang Pagdiskartya mag, Nagadulakit di asaludsod mon. Mangtad kakit din iti sakaw, tanay, alas 5. Kaanon tupay ang makaluto ta no nakabumbuntog kamay. ngala, mabitlaan, yalaan ka. Agawaam ko na. Dabed, kanakan, umayak man. Ning, da kayo mo't gayam, Auntie Seni. Sobra kayo pa Tagkape tayo. Ay, saan akapiti gagarak? Adda ka day ti kaanakak. Ay, awan pa ni David, Auntie. Ada trabaho na ita. Kat amangan no nag-overtime damanen. Ada ka diti masapol yung iti asawa? Imayak ta bumulod ako maiti bagas. Naibusan kami nga main. Awanan ti may saang may kani ang kalyaw. Ay, kasta ka di, Ante. Ay, pabuludan kayo nga rod, Ay na, agyaman aklaunay. Karga akong tisakaw kuan. Ay, sige lang, Ante. Adda ti bagas may iti kusina. Nayunak ti alaag. Tapno adda isa ang may iti dualawas. Ay nawaw, nangala ambiti bagas bakit? Ay unay kan Elmo. Imbis nga awatam, nagadupay laang matasal saludsudam dita. Umasidag kang amin Ay, makapasuron man ti kasta. Nangalaam nga raw diti bagas. Asinaw ti nang ipabulod kin ka. Panagkunak mapanasa nga pulo akilaw tinsangput mo. Iti ayanda ka anakan da bed. Hindi pa laing magtinapanam. Nakababain iti kanakanta. Imbag ka ni David at mayat ti trabaho na. Saan akas ka nagiti anak ta nga agrigrigat. Ang mga na may bagat ti asawa ti kaanakanta, bakit? Bulod mait. Sukatak tumalaan. Ay nawaw. Saan ang mabalin nga agimot-imot na jay a babae? Tadata tinang tulong ka ni David. Idipim musay ti inana. Naibus mo't adagos ti bagas tayo, Rosalia. Kaano lang nga ginatang ko na ita? Ayun nga paiso. Nalipatak mo't nga imbagakin kan lakay. Kanya, Imay ni Auntie Seni, idi na minsan. Bimulod iti bagas. Ado ti binulod na. No sa anak nga agbidot, mapanasa nga pulo a kilo day jay. ay nawaw, nagadon. Kananda kanu nga rodmot kini Uncle iti dua alawas. Awanan ati naaramidak, ta nagdirdiretsyo mo't ni Auntie iti kusina. Binaybay aklatan ta amangan no adda ti dakes a maisawang ko, ket masaktan ti riknana. Bulod mo't kit di day jay. Sukatan danto. Ni auntie mo. Nakita ka nagturong ti auntie nila kay mo iti ayan nyo iti na minsan mare. Close kayo gaya man. Ay, saan, Marilisa? Imay laang bimulod iti bagas. Ay nawaw. Apay abumulod ka na kayo. Kat pau-pau-itan mo't piman ti anak dang agtrab-trabaho iti sentro. Ay, awanan tinaaramidak, Mare. Antimot ngamin nila kayo ko. Kano saan ko apabuludan, ay amangan no agsakit to tinakam na kanya. Ay, di mo amo ti ugali da mare. So kitama, amangan no agruam meten. Adamot siguro ti bain na kanyak, Mare. Dayta ti santay asigurado mare. Narigat ti makiap-apa kadagiti kabagyan ti asawa. Nang runa kat teritoryo da dito'y mare. Si kanto ti rumuan adakes no kwa. Andan sweldo mi bakit? Ngamjak pa'y na i-withdraw. Ay, nasayaat mo't alakay. Tapno ada maigatang kadagiti masapsapol tayo. Si kantulatan ti mangi-withdraw. Itad ko lang ang ti ATM ko kin ka, ta si kanti makaamaw. Ay nawaw, saanan lakay? Si kalatan, adamot pa nagtalag ko ken ka. Si kati babae, bakit? Amaw ka nalaing ka amang i-budget. Nalalaing ka ngam siya. Okay. Si kati makaamula kay. Agpasentro ka nga ron inton bigat, ha? Wen, ilistak nga ro din dagiti masapsapol tayo. Tapno masulit ko ti pletek nga agpasentro. Uwan bakit? Di mo liplipatan ti bagas. 16 magaya man ti pizza italakay. Anya kumaita no 16 bakit? Sigurado ang nagsweldo meten ni David. Ay nawaw. Di mo ibaga nga umutang kamanan iti ka anakam.
Ay, sad mo't siguro adakas lakay. Ngamen, dakkel mo't tinaytulong tayo kan kwa na idipim mo sa iti inana. Sa maysa, saan ko mo't adawatin? Buludag lakay, sukatakto. Utang ka lang nga, utang. Laglagi pa masabali itan bakit. Pamilyadon at tao ti kaanakanta. Siyempre, kasapulan damot ti kwarta. Maawatan mo't siguro ni Rosalia. Agpapada tayo laang mo't ngagkasapulan. Kasanumot piman ang makaurnong na ngay no kasta. Basta, mapanak inton madamdama. No awan ti kaanakan ta ija balayda. Adama ni Rosalia pangibagaa. Agasan manday ta aminarkit mo, Rosalia. Ay, abas tumi nga min iti makabulan, ante. Ay, anya nga min ti gagarayo? Ay, amangan no, ada nabati aswil daw ti kaanakak. Bumulod ak kumamanain. Ha? Uray 2,000 laang no adda. Di ka madanagan tabayadak mo laang. Jak itarayan, tawan mo't pagtarayak no bilang laang. Kwa, anti, dati nabati, ibayan mi kuma iti danom ken kuryente. Saan ba't siguro arash dayta? Daytoy laang ang tinamnamaan mi ang maibayad, anti. Ay nawaw, sukatakto ka di mo laang. Bulod mo saan adawat. Sige, anti, kasaritak pa'y ti asawak. Agsubli kay tulangan. Ay nawaw, di mabalay nga itad mo ita. Ibagam tulatan ka nila kay Mau no agawad. Ras ka di, ti pangusaran nyo iti kwarta, anti? Waan, tanaibusan ti maintenance ni Uncle Yaw. Among maat nga adaan-an na yun ni Uncle Yaw. No saan amamintinar ti agas ka agkaraw. Anya ginadamag ko bakit? Imutang kakanumot ka dadabay. Sa kanupay ti inrason mo. Awan mo taga sa tumtumarag. Diskarte day jay, tapno maasyan ni Rosalia. Sa maysa, bulod day jay, mabayadan to. Ay nawaw. Bulod ka mo't na bulod. Kaslada namnama nga ibayad mo. Ay nawaw, maanusan dagi jay ti aguray lakay, sigagit dimit. Ano nang usaram man iti kwarta binulod mo Ada ginatang ko nga imported agamit ken sabon ken ni Mari Sabeng. Anya, ing datang mo man ti kwarta kadag iti bambanag nga awan mo't kaus-uskan na. Anya ti pa kays estresa, Mari Rosalia? Kasanumot ngamin, mare. Imay manon ni Auntie Zany ije balay. Kumkumpurme manon ti umay na bulbuluden. Ay nawaw, idi pa'y napalabas atawon day ta nga issue Un mare, nasurok makatawon mo to na kasjeter aramidon ni Auntie. Bulod ko nana, ngam di na mo laang ka di bayadan. Aging gaita, saan pa'y anasukatan dagiti binulod na idi napalabas sa tawon. Amangan mo't no thank you laang ti bayad na, Mare. Nasurunak nga rod, mare. Ulbod, dayjay nga Auntie nilakay ko. Inton sumaruno, di mo latan ik-ikan, Mare. Ay, agunget ano saan ama itod ti kayat na, mare. Wen ngam no kasta akanayon mo nga itad ti dawatan na, kasanumat makaurnong kayo nga gasawa. Na. Addan sa nga agpaiso ti puntom mare. Iso ano siya ti sika, di ka mangted, Mare. Iso pa'y dito apaka-stressam. No adaman sobra iti sweldo nila kay mo, savings mo, Mare. At least dayjay, maalam no kaano akasapulam. No ipautang mo nga men, di tay sigurado no masukatan mo no mabayadan pa'y. Nang runak at kabagyan nila kay mo ti pinabuludam. Pudno launay, mare. Nagrigat ti agsingir iti kabagyan ti asawa. Ay talaga anarigat, Mare. Isupay ti pangrugyan ti saan apagkikin na awatan no daduma. Naurnong mo't gaya man ti binulbulod ni Auntie Zany. Ta idi pa'y napalabas atawan ti daduma, lakay. Makatawanan ti napalabas ngam di na mo malagip asukatan. Nene, agasam nga datoy. Kurang pa'y kit di dayta At dati saan nakalista. Anya, Ay, kasaritam tumang kiidi ni Antem. Isupay kumadayta agastusan tayo no masingirta. itugot ko dito alistahan.
Tay pakita ka niya ante no maranak di tabalay da. Wala kay. Tapno makita na mutlaang Nag-anniversary ti dadduma a binulbulod na. Ante Seni, imalak tay pakita ka na kayo ti listahan na iti binulbulod yaw. Listahan ti binulbulod ko. Walang te. Anda kas, bagas, kan na dumapay. Ay nawaw, di ka di bakit mau tinangilista ka dagita? Walang te. Nairuam namin ni bakit ko amang ilista. No kas na nga daw may agbulod tapno di na ka no malipatan. Ay una yan. Agraman dayta singiran niyo pay. Isupay kumamot ay gatang may iti masapsapol may ante. Una yan. No makapagsingir ka. Nalipatam samat, dagiti ado atulong ko ken ka, idi siyak dinang palamot ken ka, idi pimusay day dinanang mau. Ngam timulong akmat na nagtrabaho iti garden nyo ante. Libre pa yati pa nagtrabaho kini. Una yan. Sinugsugan na kasiguro ni bakit mau, isungag singir ka matad. Anya nga rin di kaya tiyo ante. Thank you lang ng dagijay. No agsasao day dya adabid, kunamla no asinaw. Ay nawaw. Sana dakes no singiran na nagitim pinulon mo kadakwada. Baka Kurang pailaang day dya, abayad ka dagiti sakripisyo kenkwa na iday. natutuusan sobra na ita. Dakilan ni David iti pimusay ni nanang na. Lalipatam ka day, libre ti panagtrabaho na iti garden tayo iday. Basta! Ay no sakti si ka, agbain ka iti asawa ti kaanakam bakit. Hoston ti utang kas kadabulod, tapno makaurnong damay ti man. Diwan laang. Ha! Paisabat na dya Rosalia. Sinugsugan naman nila kay na. Agraman na bayag nga utang ko singirin dabay. Uray na bayagan, utang latta dagijay, utang arumbang lang nga bayadan. Kasla saan nga ante ti pangibilbilangan da kanyak no kastalaang. Uy, kanakam ni David, agam saan arason na ita tapno di ka agbayan. Anyat kayat mau, ilibrida ken ka, tinagrigligatan da. Abusa na kalauna yan, no kasta ti kapanunutam bakit. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsaritaan nyo ngay ka ni Auntie Zany. Narigat mo't na masinir bakit. Ha? Ay, kasano nga rodon da ita ngay? No di na kaya ti agbayan, baybay antan. Ngam inton sumarunaw, likan basta agpabulog. Sabali ti panunot ti tao ita. Uray kabagyan, narigat asingiran. Kasano no may bumulot kat ibaga namanan adakkel tinaitulong na kin kaidi. Di mo patpatyan niya, ante. Pudno, nga da na itulong na kanyak. Ngam nakatulong akmat kadakwada. Babanti pa nagtrabaho kiti garden da. No adda extra akwarta, i-savings talangan. Tapno nalaklaka amay withdraw no kasapulan ta. Sa bali ba't ti ugali ni Rosalia agay mo niya, Lisa? Ay nawaw, apay ni Mari Rosalia, Auntie Zeny? Nakaimimot launay. Ha? Anyat kaya ti asawan? Amom ka day, amin nga inted na kanya kat inlista na gayam. Singirin na amin sika. Amangan mat no ti imbagayo amin kat buludan niyo lang, Auntie. Ay nawaw, kanunungan pa'y laang mat ti aramid ti gayam mau. Sana kasta, Auntie. Sa balimat ngamin piman ti binulod ken inted. No binulod, rumbang laang nga isubli. Wano saan bayadan. Wana, nga common sense meten Kaanakakma nila kay na. Panagkunakat da kayo ti ayan ti kamali, Auntie. Kamali ti kasta kapanunutan niyo. Uray kaanakan niyo ni David. Utang is utang, Auntie. Ada ka day, Rosalia. Ne? Auntie Zany, da kayo mutgayam? Bayada ko, dagiti binulbulod ko. Ha? Tapno saan anakababain ka na kayo iti asawam. Binulod ko nga agpay suday jay, so arumbang lang abayada. Advance payment ko. Tay nabatay, inutek abayadan. Ah? Pasensya ka na, kadagiti dakis anay sawsawang ko. Siyak ti ayan ti kambalay.
Ay, kung naklakit din, no? Sino ti kasarsarita ni bagat ko? Nakayubot nga naman ti Sen eh. Ay, uwain eh. Bayadak dagiti binulbulod ka, oh. Kahit pasensya kayo na, kadagiti dakas anay sausawang ko iday. Nagbidutak. Uray ka bagyan ka. Rumbang latabay adak dagiti utang, kanda dumapay abinulbulod ka, oh. Taamin tayo kat agkasapulan. Ay, nawaw! Uray kabagyam tinakautangam, rabang laang met nga agbayad ka. Iti kasta, pautangan da kan tumanen inton agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika nga rodon ti makamo amang ikampanya kanya kiti lugar yu lolit. Wan, sir. Siyak ti makamaw. Agbiro kanto iti kaduam, tapno ado ti malpas sa trabaho. At damot dagiti gagayim ko, sir. Isudalaan ati ayabak. Di ka madanagan. Mangteda kiti budget nga aramatan nyo. Kentang danan da kayo. Ay, nawaw. Ay, agyaman ak unay, sir. Lalayangan nyo ti mga kampanya kanya. Bareng mga baka kiti lugar yu. Di kay madanagan, sir. Siyak ti makaammo ka na kayo. Ado ti amamok ijay. Itabay lang ka mariknak ang mga bak kayo ni ti lugar na Maragsa ka ng launay iti daytaan ng ngag ko. Kahit kaano kayo amang rugi ngay. Inton umay alawas, sir. Kasaritak pa'y dagiti kukumarek no mayat da amang ipurdiya. Okay. Kontakan nagtuno ka sana. Wan, sir. Ariglado. Asino jay kinasaritam itay Beltran anak ko. Nilolit na nang Anyang itimay na imbaga. nagsaritaan mi ti may papan iti trabaho nga aramidan da. Ay, no kasta. Tangda namay. Uwan na nang. Iso ti mga kampanya kanya kiti lugar da nanang. Ay, no kasta. Nanayunan man ang titangdanam. Kapilitan ananang. No kasapulan nga aramidak da ita tapno mga bakak. Tapno maituloy ko tagserbi. Aramidak nanang. Kita tapidyam ana imbag dagiti tao apagtalkam anak ko. Nangruna ket nagan mo ma ti ikampanyada. Uwan nanang. Di kay madanagan. Palagiplaeng anak ko, Narigat ti agtalag iti uray asino man. Aklunan tayo man wano saan. Adda dagiti tattao a kwarta laeng ti kayat da. Mari Paula, awan ka di ti pakipurdiyaam? Awan pa'y nga ron, Mari Lulit. Nalpasan ti paparamid ni Sir George kada kami. Amangan kunak no kayat mo ti makipurdiyaken ni Beltran, Mare. Kasapulan mi ngamin ti kadwa. Anyang iti maaramid, Mare. Ay, dalakalaeng, Mare. Mangiwaras tayo iti polyetos. Manungay ti tangdan tayo, Mare. Ay, basta da, Mare. Di ka madanagan. Tamabayadan tayo, mat. Makapasyar ta pa iti sa bali a lugar, Mare. O sige. Kayat ka di asawon day ta, mayat ka, Mare? Ay, uwan, Mare. Pagururayak, no addamanan ipaaramid ni Sir George. Ay, mangrugi tayong arudan ayon tong bigat, Mare. Alas 7 nga agrubot tayo.
Agrubwata kong tatang. Nay, kunak man no awan di pakipurdiya amita anak ka. Makipurdiyak itibos ni Mari Lolit, tatang. Ha? Sino abos na? Ni Sir Beltran, tatang. Mangiwaras kami iti Polyetos. No kasta, mangi kampanya kayaw iti politikaw. Sumuro taktakayat ko ti makipurdiya, tatang. Awanan ti daddo mapay. Di kay madanagan, tamatangdanan kami mat. Ay katsi ka ati makaamo anak ko. Ay nangaw, kayat ko tatang. Isupay mat ti tangdan ko. Diyak mat kayat ti agil ilad laang dito'y balay. Adumat gayam ti tao dito'y Mari Lolit. Wen amare, ta dito iti pag-uumungan da. Kasta gayam. Italaeng ang makapasyar ka iti dayto a lugar. San ka day, maray? Wan, first time ko magpaiso, Mare. Kunak tumat. Isuha husto lang nga si murot ka iti panagkakampanyami, maray. Adda ti sweldo. Makapasyar ka pa. Iso na lang ata masapul ang magmag na tayo iti adayo. Nang runa kat awan kalsada. Ang okay lang, taadumot ti libre. Ayun, maray. Isuha sumurot kan tumanay. Nintun sumarunaw, maray. Ay, madamag ko man gayam, Mare. Kaano nga iti sweldo tayo? Kwa, linawas nga agpasweldo ni boss. Ay, nawaw. Mayat nga ron, ano kasta, Mare? Maala tayo adagos tinangdan tayo. Kumusta mo ti panagkampanyayaw nga'y anak ka? Mayat matpi man, tatang. Nabisitak dagiti barangay dito'y lugar tayo, ajak tayo nabisita. Kahit aging gakano nga iti panagkampanyayaw? Ay, dahito tijak na saludsod iti kumari ka, tatang. Tilaang may papan iti sweldo may iti sinaludsod ko. Linawas ka no gayam nga agpasweldo ni Sir Beltran. Ay di bayat. Maalayo adagos ti tangdan yaw. Kahit manungay mo ti tangdan yaw iti may sangal daw. Saan mo't anay baga ni Mare, tatang? Ang panagkunakakot, minimum lang. Ay usto nga rod. Kasla nakipurdiya kamot lang ija gardain. Wan, tatang. Sige, umuna akon amaturog. Nang restaurant kami kadagijay kakadwak, sakbay anaghawidak. Iso anabsugat pay laang. Pang-innam nga daw ko itan, Mari Lulit. Uray siyak mutlaeng, maray. Maala tayo nga tatitangdan tayo inton bigat. Ay, wan. Mapan ko alaan ka ni Sir Beltran inton malam. Tapno ready maiwaras inton bigat. Ay, nasayahat mat nga ron no kasta. Adamanan maigatang iti bagas. Wala. Mare, ni Sir to umawawag. Panawan ka pa'y atas, yung batak man to'y awag na. Hello, Sir. Na, ni Sir Beltran laang ti kasarita na. Nga masapul ka nung umadayo. Apay nga tao. Itay-pay nga agsarsarita da iti cellphone. Ay, dinasayaat. Umasidagak tap na manghag ko. Aday ta, agpwesto ak ditoy. Ngamdyak ipadlaw amang manghag ko ti pagsarsaritaan da. Ay, Winsor. Sa nga pulo kami ang nagtrabaho. Bali, 500 times 70 tangdan ti may sa tao, Sir. Ay nawaw, sa nga pulo ka na. Winsor, kumarik tinatuma. Kasano ko manak, bali na sa nga pulo ko, inam kami laang mat. Ni Mari Pilang, Siak, ni Mari Lulit, ni Yuli, ni Hilda, kanila kay na. Na, Wen, okay, Sir. nalay May na talaga tutuan tayo ta na ako, Mari ka. malam. Sobra matimbaga na. Bye. Dakal ti kupit na nga raw. Ta? Eh. Ano ka aram nito, Mare? Ay, kumare, natingnag ko nga ti bracelet ko, Mare. Anya? Uun, Mare. Naibag ko nam ata nakitak batla dagos. Sapay ada sentimental value da ito'y a bracelet kanya. At ito'y tangdan mo, Mari Paula. Oh. Ay nawaw. Da ito'y laang titangdan ko, Mare. Wen, Mare. Oh, apay ka de. Amangan ko nak nung nagkamali ka lang, Mare. Ay, saan, Mare? Dahil talaga titangdan mo.
3,500 ko mati maawat ko, mare. 7 days times 500, mare. Ay, sumot lagayam 300 laang titangdan tayo, iti may isang aldaw, mare. 7 days times 300. O, ke 2,100, mare. Kahit nasa unday ta, husto laang atin titkukin ka. Ay, nawaw. 500 per day titangdan tayo saan aya, mare. Mare, nagbalo ti kapanunutan ni sir, ado tayo ka no. Anya? Uy, di kan agreklamo, mare. Tinapatag, adda tinaawat mo. Huh? Nakipurtiyak lat ako man iti sabali, mare. Ay, apong, nagadulaki din na reklamo. Ti ko namkit de, awan pa iti pakipurdiaam. Pagyamanam kit di amare. Ta adda mo tinaawat mo agunggunam. Ay, talaga day dyan, mari lulit. Di mo makonsinsya, mat. Nay, apay, anyat na pasamak anak ka. 2,100 lang tintod natangdan ko iti 7 nga aldaw, tatang. Anya? Tinangag ko sa ritaan da ka ni Sir Beltran, 500 ti may isang aldaw, may. Hanggang 2,100 lang tintod na kanya. Ay, didakil mo't ati kupit na no kastalang. Ay, wan tatang, doble-doble ti kupit na. Innam kami lang ang nagtrabaho. Ngam sa nga pulo timbaga na ka ni Sir. Tidakas na pa'y, kinasayan na ti 500 at ang danmi ko may ti may isang aldaw. Ay, una yan, di kastagaramid na siya tao. Ay, addan to aldaw na tatang. Awang babain na amang mangan iti nagbanugan ti sabali a tao. Ada ka din ni Sir Beltran, madam? Ay, nanak ko namlatakan niya ko, nakaw. Apay, anya ti masapul mo iti anak ko. Ay, adalaang man kayat ko sa ludsudan, nana. Ibagam no anya. Ang mga numasong batak. Awan gamin ni Beltran, tada tinapananda alukar. Ay, kwa ngamin, nana. Kinasarita naktigayam ko, no kayat ko kano ti makipurdiya. Ikampanya mi kano ni Sir Beltran. Kahit Ita, nagtrabaho kami iti 7 nga aldaw. Innam kami anagiwaras iti pulyetos kan nangikabit iti tarpulin. Idi pa nagsuswildo. 300 per day lang matintad ni Mari Lulit kada kami. Ta nagbaliw kano ti panunot ni Sir Beltran. Jackpot siya na 300 lang ngamin. Nangag ko 500 per day tinagsaritanda ka ni Sir. talaga mo ta 500 ti may nga aldaw. Kaya't naasawan da ita. Kinupitan da kayo, ti kumariyo. Kunak tupay kat. Anya nga minantay ko nam itay. Indem kayo ang nagtrabaho iti lugar yaw. Ay, uwan madam. Innam kami ang nagtrabaho iti napalabas alawas. Sa nga pulo ka magkunan ni Lulay. Ay, inulbudan na kayo laang, madam. Dakkel ti kupit na. Awan ko matibibiyang ko. Nasakit lang tinakam ko. Tadi na inted di husto at ang danme. Saan laang ba't nga iso ti mabambanog? Bayam, kasaritak to ni Beltran, maipapan iti day taabanag. Ay, sa dino mo tinagkapo ang manakaw? Itayan na Sir Beltran, tatang. Ay, nawaw. Di mo ibaga nga impulong mo, tigayim ba? Ay, kasta talaga tinaramid ko, tatang. Ay, unay ka na nako. Naguli magkalakta ko man. Nasakit nga rin tinakam ko amang pampanunot, tatang. 7 nga aldaw nagtrabaho ak. Ngam sabali tinagnumar itinagrigatak. Ay, saan ang mabalintikas jay tatang? Maawatan ka. Nga maririn tumananday ta no maamuan ti kumarem. Asi ka tinangidanon itibus na. Ay, natatang. Basol na matlaang no apay nga inaramid ko tikas jay. No inted na lahang ti husto at ang dan kong, di mayat ko ma. Adaman ti madlaw ko, nanang. Anya day taamadlaw mo, anak ko. Limabas kami iti lugar dalolit idagsapa. Kat nakita ka ba sitla ang tinaikabit at tarpulin? Diya ka mo no naiwaras da nga ta amin ti pulyetos, wano saan? Anya? Wen, diya ka mo na niya tinapasamak. Ti ko na kanya.
Aduda ang nagtrabaho iti napalabas alawas. Sa nga pulo da ka no. Ngamnukit kita kaslasaan matatrabaho ti sa nga pulo at tao day jay. Ay, no kasta. Pudno nga ron ti may imbaga ti kadwa na ang nagtrabaho. Anya tindanon da kada kayo, nanang. Ululbudan na kaday jay alulit, anak ko. Sana pudno asa nga pulo da ang nagtrabaho. Tasigon iti source ko, ket inom dalaang ang nagtrabaho, iti napalabas alawas. Anya? Saan laang aday ta, anak ko? 300 laang tiinted na tang dandag iti kadwa na ang nagtrabaho. 500 per day ti saritaan yaw. Saan ka day? Una yun. Saan mo't gaya mamapagtalkan day jay tao? Sabado inton bigat, anak ko. Kita tama nga no umawag ken ka, kaulbudan na ka. Bagbagaan mo't laang. Kasano laang ano, patsinda at 300 laang titang danda iti may sangal daw. Ay, ang mga no si kapay iti madadaal, gapo iti aramid ti tao at tangtang danam amang ikampanya ken ka. Hello, Lolit. Sir, mabalin nga umay ko alaon titang danmi ita alawas? Una, umay ka lang dito balay. Ay, agyaman ako na, sir. Dusi kami ang nagtrabaho ita alawas, sir. Ibaga ako na atap no hamuyaw. Wen, basta umay ka lang dito balay. Ta dito itan nga agsarita. Okay, sir. Umayak to, inton malaw. Okay, bye. Talaga naturid day ta babae, anak ko. Bayan nyo lang, nanang. Kasaritak to itinalapat no umay dito'y balay. Sir, adakon. Ala, agtugaw ka, Lolit. Tagsarita ta. Agyaman ak, sir. Pudno ka di tinadamag mi. 300 per day laeng kanot itid mo kadagiti kaduam nga kampanya. Ay, kwa, sir. Ibagam ti pudno kanya, Lolit. Ay, uwan, sir. 500 per day ti saritaan ta. Saan ka di? Uwan, sir. Apay ati ka nagtungpal. Ti ko nam kanupay. Ket nagbabawi ak. Iso at 300 per day laengan. Saan lang nga day ti basol mo? Nainayunan pa iti bilang dagiti nagtrabaho. Imbes nga inem kayo. Sa nga pulo ti imbagam kanyak. Agasong nga day ta. Ay, pasensya kayon, sir. Limabas kami matlang iti lugaryo iti napalabas nga aldaw. Ket man manula ang titarpulin ko ana ikabit. Mang panagnaklaang, nga ululbutan nak. Ay, pasensya kayon, sir. Nailaw anak lang. Bayan yaw, saan na maulit, sir? Talaga saanan na maulit. Ngamin, sukatan ka. Isardeng monte ag kampanya, tagsapula kiti kasukat mo. Siyak ti maibabain, no kasta ti galad mo. Ited mo matlang ti kurang asweldo dagiti kakadwam. Tapno malpasan ti saritaan. Jak kayat ti isyo. Awanan ti pagtrabahuak, mare. Naragsakan, iti naramid mo, Ay nawaw, apay asyak ti pabasulang mare. Amo! May isa ka kadagiti nagpulong kini, sir. No siyak, jak ilibak day ta. Siyak ti may saan ang idaanon kadakwana. Ha! Kunak tumay! Managapal ka! Ay, saan ka nga apalan, mare? Nasakit lang tinakam ko, takinupit mo titangdan mi kuma. Ti kunam ka nagbabawi ni Sir Beltran. Iso at 300 lang ti may saldaw. Ngam inuulbod gayam day jay. Rumub ka, mare. Naa! Ha! Adan to ti aldaw mo! Itad mo kay di ti kurang titangdan may. Sika lang arudan ti dakas ti aramid na. Sika pa'y ti kasta ti ugali na. Pag-interesam mo tinagrigatan ti pada matao. Uray pupuutan, mare. Saan ka nga agprogreso iti biyag mo no kasta ti aramid mo? Na! Ha! Pagbabawyam day tangay naramid mo, kunak manay! Ay, awan ti pagbabawyak. Taawan dakas ngay naramid ko. Awan ti tawa ginundawayak, mare. Sigakit di Kita maka inikat na kanti politiko abos mo. Kasta ngamin katigalad mo. Idadawn mo malaang ti tao nga ikamkampanyam.
Aramidem no anya ti maiparbeng. Di mo tagikwaan ti nagrigatan ti padam a tao. Ti para kini Juan kat para kini Juan laeng. Ti para kini Pedro kat para matlaeng ti ni Pedro. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.